Paningay, tabuk nong ni buskango ang results saklay na bakak tangay tungo results ani yago sokpaika. Ang yango ritang lainay tabuk bumong pula ang nungwin hanay ganaw tongkakay singmay baksa phaidi. Plungs mighty riang bomanka 529.8. Theater round ni number 1 idol ni sing bono sinika. Next, nungwin hanay nong ni buskango Dinesh Jamatia bongkay 492.5. 492.5. Boni yagulo nungwin hanay Anil Jamatia bongkay 475.9. Boni yagulo nungwin hanay nong ni buskango Ashmika Deverma 451.00. Bo asik point money sekangi pega. Next, Benjamin Koloy manka 446.4. Boni yagulo Nafuti Jamatia Bon manka 445.2. Nafuti Jamatia Boni yagulo manka Barmani Deberma 439.5. Boni yagulo Ananto Jamatia 439.5. Boni yagulo next Biplop Jamatia manka 434.8. Boni yagulo top 10 ni listo Rishmi Deberma 423.00. Abong kay Borni marks and abong ka sini top 10 contestants rock semi-final round no shogi ka. Hading kay sung Borni bagay sung joto ya pakrom line tay congratulate kay na Borno borok semi-final round Tipra Idol season 2 aro borok semi-final round no shogi ka ang koine nor joto ni yang obus kang phane bagay yang obus kang phadi tay